चंद्रयान लॉन्च होने वाला 10 मिनट में 30 सेकेंड Kardom nil channel kelang arado an phanta lapen solang do karbiang nong arado an phan pini tabang so video nang tum phanang wan pilake isil kapachini hang tung lake nanom ka chetang flub cheklo long ke toy kapadam isi Chandrayaan amen ke space mission to me 2023 August mission successful la time lake 6 PM along India along pen first lo South Pole nat kapasundam so Chandrayaan3 halo lapen nonama ilitum India country si fourth country la labang space mate cheklo long kapadaman ke United China lapen Soviet lahai pen parumet non an fourth country la Indian arrangidun first Chandrayaan cheklo long toilo aningkan ke 2008 aningkan si toilo lapen hadak research kuri dam no apen cheklo long research kuri pen alang itum long pono lang dak Chandrayaan 1 pen ke long pon ke lang silong pono apen kaprek abang ke pan research on the one heavy full heavy bedelo Chandrayaan 1 man ke la si anso se Chandrayaan 1 pen anso se ka research anso se kapre ka son sita me research kuri dai man India na tumbor ipon tula. India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. Lapen 2019 aningkan Chandrayaan2 pu launch tula toy tula lapen adim bang kelilo tame ha landing hapasun hut software mate isonba kechok che do kogmasi lander pu la bang crash delo ingbo pono pasun kapasun lampen ban failure delo lapen pinning 2023 puthot Indian ISRO pu atim pen latum bor ipon thula 2023 banget successful unless Indian hane si no make la lapen South Pole nat ke Indian SRC first ang kapasundam ching la dak ingting peak and tum dark place lapen latum non pasun et pen latum research sport la so long le ko son ma lapen ladak latum analyze po la so lander pen la si lang ponik thala bang so video